chakri ni tini ni notification katal sokpaimani omo ke UPSC ni tei IS IFS bohairok ni bagui najagui tongmani no nai naileinai hingke oro total vacancy najaknai bono bo nai naileinai bomahai bo swkang puila chwng tabuk omono se nai nailaigrana last date boforo tei apply boforo sing kaimanai bohairok no nai naileinai hingke apply hingke tini ni siming no kaimanai tini 2 ni tini 2 tarik hingke February bohaini tini ni sing kaimanai last date hingke 22 February jora hingke oro jaga IS ni go najaknai Indian Administrative Service oro jaga ni go hingke 861 post najaknai total hingke eligible hingke bahai ke wngnai hingke oro bachelor degree in any stream in any recognized university wngnai hingke tabo IFS ni tabo Indian Forest Service ni go hingke bachelor degree as one of subject animal husbandry hai ke tabo botany chemistry geology mathematics bohai subject rok tongnai rok ni bagui hingke oro apply kaimanai tak zoology rok bohai rok ni agriculture bohai rok hingke oro jaga go apply kaimanai omoni go IFS ni go hingke oro jaga kwbangma omo group A no post hingke oro jaga eligible bahai ke nini age limit bwsuk rok bohai rok hingke nai naileinai hingke age limit hingke minimum 28 ni siming 32 jora wngnai hingke ST SC rok ni bagui hingke relaxation malaha hingke 5 bochor wnglaha hingke bwsuknai 27 jora wngnai SC ST rok ni bagui hingke omo to sagui roha hingke tabo bono bahai ke nai naileinai toma tong hingke yang je nangmani no nai naileinai hingke ang tabuk ni rok no swkang puila ma sagranai ani channel no subscribe kaiya kotorma laha hingke kisa nirok ano subscribe kaikai chubagui omo haike chubalaha hingke se ani bwkha rok santi magui omo haike teibo video kotal toipiyo ni bagui bo uansukmung rok paijagui hingke nirok ano omo haike rang rok chubamaya phano omo haike subscribe kaimani bisingtwi chubalaha hingke belai ke no hambai ani hamjakmani rok no paiphlaiya hingke tabo oro jaga post rok hingke toma bo nai nailaisinai Indian Administrative Service tabo IAS ni hingke Indian Foreign Service bohai rok ni oro jaga IPS rok bo thangma bo Indian Police Service bohai kwbangma amono ang nirok no WhatsApp group hai ke Telegram channel o roi ronai PDF hingke nirok bono kaham khe nai nailaidio oro jaga syllabus rok tongo tungpairani oro jaga tongo haini bagui nirok bo nai nailaidi omo ani Telegram channel hai ke WhatsApp group o join wngui nai nailaidi hingke tabo ang je nirok no nangmano no simi sanai omo khe prelims ni bagui tabo swkang exam hingke prelims waisa prelims hingke swkang puila oro jaga khe nini total oro jaga 200 mark ni exam maronai hingke bono pass wngbai paimani pore hingke main exam ma achuknai main exam o hingke nini negative mark kwrwi hingke prelims o hingke negative mark rok tongnai hingke omo hingke post tabok toma ni oro jaga najaknai bohai rok ni post ta jepa nung exam pass wngbai paimani pore tak interview rok se select khainai borok nung oro jaga interview kaham kuk bohaino naikhe borok roi ronai ta select khaikhe hingke chwng tabo nai nailainai teibo tola thangui Indian Revenue Service omo hai chakri kotor rok ni bagui hingke UPSC ni tui najagui hingke exam center hingke
exam center Agartala Agartala Agra Ajmer इनके Ahmedabad Aizawl बहाय रgo exam rogo center tongo or jaga exam center hingke tongma boro tongnai ni leitini rok kaha ke इनके main exam hingke boro jaga omo hingke prelims ni bagui si tabo Agartala hingke इनके main exam hingke bofro wngnai hingke mutoma omo jago wngnai hingke Ahmedabad rogo wngnai main exam ni bagui ta Aizawl hingke Bengaluru Bhopal Chandigarh Chennai bहाय rogo wngnai ta exam jepa nwng choose ma khainai ta hingke nirok omo apply khaigani bagui siya rok tongha hingke nirok salai di comment khaiga hingke ang apply khaigani bagui bo video tei kaisa toiphaiphinai hingke photo size komei rokjaknai nirok size komei rok gani siyangui tongha hingke ang bono bo link roi ronai nirok yang tei direct khe thangui photo size komei rogui namanai ani description no ang link roi ronai photo size komei rok mankhani hingke o jaga toma tong naini legra age limit rok tishporo saipaiha hingke minimum educational qualification oro jaga tamaisa je omo nini jepa board ni twigi no o jaga apply khaimanai nwng science deng tong omo deng tong bwhai rok ni bagui bo nangya ta IS ni go hingke IFS ni go hingke ta forester rok ni go hingke bwhai ni go hingke nangnai ta hingke tei kaisa important kuk hingke bahai himale tabo exam ni bagui ma achukmanai SC ST rok ni bagui hingke exam unlimited no achukgui tongmao ta boys kayasa tabok 37 kayasa hai achukgui tongmao exam roi mao to je pass wngbai asa hingke OBC rok hingke 9 bochor ni bara borok rok maya hingke general rok bo hingke PWD rok bwhai rok tabuk chakri khai tongnai bwhai rok ni bagui bo unlimited no SC ST rok roi tongmanai hingke nirok no omo no ang link si roi ronai omo PDF si roi ronai ba nirok kaha khe check khaigui nailai ang bo check sagani saga kaham khe naigui tei bo sagani thangla hingke video call o mangui thangnai haini bagui nirok naigui nailai di omo hingke exam ni bagui tak prelims ni bagui exam ni bagui hingke 200 mark ni exam wngnai teisinboro ang saipaimani hingke o jaga toma ni tong minimum tabok nini qualify paper ma khainai 33% borok o jaga roi rogo ta hingke tabok baksa borok percentage kwbangma wngtong competitive exam si hingke baksa borok kwbangma pha number maha hingke 33 ya phano barewui pha thangnai bwhai ta hingke nini omo hingke mark minimum 33% mark ranai ta boke qualify wngani bagui hingke tabok kokno main exam ni bagui hingke oro hingke negative mark rok nangya do hingke oro hingke prelims hingke negative mark rok bo nangnai ta o jaga khe main o bumhai ke exam ma ranai bono bo nirok naiui nailai di kaham khe qualifying paper rok paper 1 o jaga rok thungpaire no nainai lai di hingke oro jaga nwng exam main exam o rogani thanglaha hingke nwng language tabok answer kotoja rok suiani thanglaha hingke oro jaga toma bai suimani bwhai rok bo naigui nailai di assamese rok hingke language tak select khailakha hingke assamese rok hingke toma bai suimanai assamese bai suimanai bengali select khailakha hingke bengali bai suimanai ta omo khe main exam ni bagui hingke o
prelims to jeke pano English na mar bobai English bai ma suni ba ke objective type siba inke Gujarati rok inke Gujarati bai ma suni Hindi rok inke Devanagari bai ma suni Kannada inke Kannada bai ma suni bohai rok ta oja inke script nang suyani thangla ha inke answer kotono omo syllabus no ni rok ahake nai nailite haike yang tei syllabus ni hoite ke ni rok pore thoknai jak omono ang roirol hangke ni rok ahake nai nailite inke exam rok ni bagai hinke June mas rogo wngoi pamao hinke asuk jora tei ni tini ni bagai joto no hambai.